Ruth nakaro n'enzaro ya rugaga omurubukanga Isingiro najangwa akatungo mshija bakundana bayama imyaka 12 bakundine yija yagirenda omushija ko yakimanyire ngo ayinenda akahungomuka na hatita kamurebaga ende yamusigira ine omwana kafero munda ahabo kubara kireberera wamunyambire kumuha sente kwereberera hati nazenda konkataineho kuziha nkakoze sente nyingi munonga almost like 5M kubanga abakubi munonga kubireba bishanaho ngane bakeyatekazi na nebindi bintakugamba ahambeho omushija we amwesere birungi Innocent kandi najang n'omushomesa omwishomero rumwe rya technical omurimbarra district naza polisi kubanga nayenda oburinganiza nashikire bamuteresa nangu osi yayoreka ntaza kwija obwa kabiri osi akashobora inesi mwakutu yagira nk'umushija ataraishe mwenu nakusindika handi ndisha naza polisi ya kabiri yayikiriza gushashiraho ecweka n'egishaha amara amezi 3 takagishashiraho ga twakirira birungi Innocent ori kugambwaho kuba yasigiraho omukazi we ahasumu kandi tiyatuhabwire kuganire kirukumara konkebe nibyo yatugambira. I don't discuss matters of court with media. kandi kuba ko banonda kuyamba Ruth otine chwero bwa hati mutera hari 0 nkaga na mushanju 0 emwe 9 na mukaga gasha kwa Ruth nuwamanya.